Najnovše ruske slovo na bokoh tižnjovnika piše o naščivi predstaviteljoh Ministerstva školstva vladi Slovatskej ruskomu Keresturu, a rubrika Našo mesta medzi inšim informuje i o problemoh za zubnu ambulantu u Keresture. Ekonomija piše o produkovateljoh paprigi u Kocure, a na bokoh kulturi i prosviti teksti o promociji novinsko-vydavateljnej ustanovi Ruske slovo na Međunarodnim sajme knjiškoh u Beogradze. Rubrika Duhovni život pošvecena označovanju juvilejoh parohiji i cerkvi u Srimskej Mitrovici, a na bokoh Ljudze rok i život interesantna staća o kuharki Mariji Malackove iz Ruskoho Kerestura. Boki mozaiku prenoša upečatki z Maskenbalu znahodi Noci Bosorkoh u Novosadskim Ruskim kulturnim centru. Sport, medzi inšim, u rubriki Treci polčas prinoši i tekst o 80 rokoh šahisti Mikoli Kučmaša. U tim čišlje dodatki Ruske slovo u Švece i medzi prostor za kafu i vyključenja.